بدنگ و آوازین هنری به سرهلدانا جنجیان آزادی سباها بینرین تیوی بخیر و خوشی ده. دوباره جبونا بینری خود بیجن سباها و بکیف و خوشی دلشادی هر وها آشتی در باسبه وکی ودیت به ستران یانجی موزیک کی پر خوش من برنامه خود دست بکر نهاجی امیوان خوش بونا بینری خود بدل ناس کرن شخو امیوان می دست بک سوار داوود و نخز دمات خوش به دماش خوش تو چاوی روشات چیه طاب الحمدلله گلکی سپاس هر وها امیوان می دویمیجی شیار برزنجی هنرمند دمات جی خوش به صاحب گلک سپاس تو چاوی شیار روشات چیه سپاس دکم باش گلکی سپاس به گمان وکی دست بک از بیجم دستی تصاغبه لسر و موزیک خوش کو تبدسی خوش مر دخست موزیک کی یا شهید بری تامو باور دکم راسته بگوتنی خوی کردستانی جی نافدار اف سترانهان دوباره دستی تجبنا استاغبه دست بک شیار ناس بکن شیار برزنجی باور دکمش باجار قام شلوی نبدو اری هر وها هنرمنده لبرنگ کی برفره تمنیتا جکی جان تاخیه بچره و ربازی نزیکی هنری بویه اما دست بکی ناس بکن دست بکی سپاسیات کم سپاسیا ازا استیرد کم از شیار برزنجی تمنی من 27 باجار قام شلو تاخا میسلونو و هیا 12-13 سال بهتر بکاری موزیکیت کم تنبور و ستران یعنی تمنکی باشه تمني خوي 27 سالي تمنك دريج بيقومان هيفي دارتكن دناوا 27 سالي اخوا 12-13 سال تب هنري جيانا خو مجول كر عمرك وكي قود بيجن يعني تمنك دريج راستي 12-13 سال مروف جيانا خو جبونا موزيكي او بك بيقومان جهي كو مروفكي ايرورو بيجي جوي اصطهان بفي ريبازي خوش موزيكي جبونا تباهيا كسان بده هرکاندن دوباره جبونا اسپاسیات دکم از ورم چم تجی سوار هنکی سوار جناس بکن تبخوجیش باجا کی جان باجاریه چه دیگه چه ناکد نواجیانا خوده اموی ناس بکن السوار داودمش باجاري عمودي من 20 ساله شخص درسمينم خيس كرن يعني جبتشوكاني اخوتي درسمينم يعني يزنتشم دوره وان ولو خفير نكر يعني بس لو جبتشوكاني دم درسمين خوشتر بو إجا من مالي هيدي خو علمان دولو دسبك يعني ممارسة كر حتى كان في أصليان بلي يعني تجي الزاروكات ياخو حطانها تبوينا خيزية بمجولة الزاروكات ياخو حطانها جبلي ويتا تجيانا خودنها تتشدك ميناك خواندن يعني جيكاركي تايبات از أنا الزانيكا روجاوا تخوينم باش إيه ورقر إنجليزي كردي إنجليزي كردي دوی مجلده دخوینه مناک از بیشم چما دالی هنری ده هنره یا دستایان جوی نخزیه چه عجب گوته نخوند براستي أول شيء مبرسكر بريق زباب سجلين بقو يعني هكما حد عالي بنو 4 سال بن أزيب سجلين مبرسكر مش هبالك خو برسكر ويشاي قونا يعني قو بس يعني قو 2 سال قونا مع حد عالي او ما قو بري فازانه مش خور انجليزي شيء بلي يعني دت اشتاد جيانا خود بري ما قو بري فازانه من حوجي هرم زي هرم
زمان انگلیزیش خور بخوین اوجی باشه. بله اما از بیجم یعنی رغمی کنه ها تشتک تنه یعنی جی برهمک تنه لگل می ام دبینن باورت کن برهمه تی وکی دنجی هنه حوالی ما بگمان و دنیا دوستیاده و برهمه تجی و نشان بدن بگمان جوید بیجم دسته تجی بوی صعبه تشتکی خوش تجبونا ما راستی چه دکه از ورم جمتا عینی پرسی برکی من شیار نکر شیار جدر و یهونری تجیانا خود چه دکه دیجده 2011 هوا کاری ما کاری عسکری بود لگر حوالا بود و کاری هنری يعني تقاطع بو هر دم هسيمها من هنر يدخل لانه والایتنا یا و درفتنا يقوم كاري خوي هنري ودنگي خو پیش بخن گلکی کاری منی مدنی حالیه انها بناء آواکرن كديكور كسيراميك تشتغلوا تدويم اللي ده مجهول جد به يعني اوجي موهبه ها بشيك جوراستي مروف ده آلي آواکرنه ده خوشکرنا جهن یانجی مالان او بخوجی هنرک نولویه راستا رجاله کیجه يعني وقت ما هر بهتری جوی کاری ره يعني اما هنر يعني هر ما هكي دمها بلكي منود راجن جارك راجنا طنبوري ودسترين جبر وينا ولا يتنيا وحيانها يعني شو مقابله ما يا دسبيكي الاذاعه وركش بو جم آلان سپاسیا واجد کم وی حوالينا هري جوی ما دست بکر و بله دو یمین جارت تیل گل تر تیوی دنگ خواه نشان داده بله شیار او جی هی جارنا بلکی سوار جی تفلی مدبه تدی کسی کو تشتکی دکه تایبت آواکرن یان جی دیکور و هر وکیدن دوی دراده دستره نه تجي تشتي عندك هنر خوي تر دوی دراده در دخل بله او جی یعنی یک پیرا مجورد بها يعني هر تمی دنگ و موزیکا کردی هر دریم بیشتر کل کاری خوابه کلماله بی ام چی بکن راست هم بیشتر بی. ولی راسته. دایی کل بر درگوش زاروک خواه لوریک دگوتن، شوان لبر پزی خواه سترانو آواز دگوتن، کسی گو کارین وکیدن دکرن لبر کاری خواه هر تمو تم او سترانو آوازن کردی تانی سر زمان اف کردواری آمی راستی و تشتی می ایک ابنار کو حتی روجا ایروجی ام هرو هر لسر ویجیان دکن. ام سترانه کی گوداری بکن تتبلیمت بسوار. کام دنگی بی بنار دنگی شیار خوش یا نه. چه دیگه؟ چه دیگه؟ تمام کرم بک. Come in, Nina, in Hure.
هی با چارده شویدی سرگیری دلی را هل بستادیلان گویا تا جان سری زیلان دلی را آزادیلان گویا گیری دلی بیان گویا گیری دلی بیان بگم سپاسیات دکم دنگی تجی هر و هر لدنیه و دنگی خوش بونه ولی سپاسیات دکن سترانه کی گریدای جنو او بو تتخوز بونا ویجی اخافت نکی بکرم بک راست او سترانا گلک نوگ های سری چیا یعنی دیاری هر جنک آزاد کن بگم من امشی دیاری هر جنکی دکن تایبت کو امویجی بونا بیناری خو هم بوارجی پارو بکن کود وکی ویرو جیدا سردانا جنجیان آزادی بهتر دنگ ودا بهتر روی خال سر همو دفره که الحر دفره که رودا بگمان دوباره جی ام جی وسترانه هر وها کارو خبات خو کدا خودیاری هر جنه کی آزاد و خودیه وسلوگاهان ریبرتی جی دکن از هرم جم سوار هنا کی دنگ سوار جی ببیزن سوار جمر بحثا وين خزيه بك وين خزي ميناك جبونا سوار تيتشواتي هستكي تشاواد دي سوار دماكو وين خزيه دكا هجر وين خزي مثلا زوانوك شيرو بدكم ها هجر جيانا تتنا بايا ميناك جيانا توي تشاوا بهاتا درباسكرن وين خزي يعني رسم جبومه تشكي يعني كل كيف ماشي يعني جيانا خبيبي از تخيل ناكش برج درقام خليتيش بشو كاين تزرسمين بقطعهم يعني نظام كسنا رسمين ويجان تشاوا وبراستي يعني شلون مثلا يعني جانا جيك سبر عمليتي از بساعتها سردي منهم از ناعت عابم وز يعني وقت الجمع يعني زود درب وجانا جيجي هيك سبر عمليناي بكون از النيل ساعتين سرب منهم يا سيبتاع عابم يا بمر خلاص ناب از بيجلم شيء يعني وداتينهم تمام يعني تفاصيل نتبير جيان دكنا أري إنه يعني نوك مثلا إذا هرم يعني ويكار إذا خلاص كم زي فقرنا ولا يعني كنجي سبر عمرو لي وري كنجي يعني جانا جاء وقت مشتركت أزرم مسرود نيم أستكم ناكم مرد ناكم زادينم حتى جا سبر عمرو تي أزرم أشان ساعات صار سد مينم وأزقل كي خوش تشوفون مجال كمان سبر عمرو نيجي خوش كونو درناكم بله راسته نها از دنوا آخافتنی تده گیشتم وکی خالکه ولو دجياني دراستي هنك تشتهنا لبندام رو نامينه نه هنك تشت حياتا مد دجيانا مد هي بندام رو نامينه دبستان لبنداتا نامينه كاري درفة بنداتا نامينه ترجعها كي كار بك اشتر بيجن دفي ساعة دورت دربي في ساعتها هاني ور ميناك خلاص قضية يعني تشول بنداتا نامينه اما وين خيزي وهنر تشتي جو حرتم وتم تكيجان جارا تهر كنجي تبخاز كنجي تبخاز دريه ويشتر فكر وحاضر بكو تهر وتلبي درا هستي خطيب نيشان بدا سوار اسبرسا كي ديش يشتبكم هستا كي خوش بوت راستيج مراني سر زمان از بخوش جيشتم في خاله وين خزي جارنا جي بلكي مرو هستي خطيب نيشان دده سوار هستي خو بتشري بازي دوينه خيزيد نشان دد يعني كي جان رنك بيتر تحزدك او بخواد بالنشان يانجي نمونيك ببورين لسر سوار وين نشان دد براستي نقول لك اواي خيز كرنيهن يعني هي الوان وبورتري وهي يعني واقعي وقال لك شي كيف هنا ايما كيف عم يعني ايه بورتريتي ورصاص الرصاص تين رسمين يعني كيف عم مش الوان و فحم وان وكيد الناي ببورتري ورصاص تاني كيف عم جردي وبلو ناجي لو حاكم هي زود مرسمان دي بري 6 صاله لو حاك تاني هي اوجي سبر عملنا هاتي يعني بس ولو مش خور يعني او جربان يعني بلونا كيف عم جرنا بس رصاص تاني او بيجن وي تابلو تا يا غبري 6 صاله تبرنجات شيكر تو بداوي كري يا هي ما بداوي كري تبداوي كر شو قيس وقت خاص حتى تبداوي كر يا رنج تايبت رنج بخواه من چاند هنر رسمات باجار عمودي يعني براسيناي بيران بي اس چندر باچو تدي لور بول چون ويدا
ما مستاك مهبون الويدا مدرسمان يعني دورا بلكي 4 دربا 5 دربا شومه بالضبط ناي بيرام تقيسه بس يعني 4 5 دربا هر جاري ساعات ونيفك بيدما لحوا باش قياس اويش نقول كي مزن تاخذوي من اللي دنادي تبي ترجع رصاص حسكر براستي يعني اول جاربون متشكر وكيف ما مسلم قال لك جرهاك يعني في اول جار تدرس مين وبري 6 صاله يعني ما شغله 8 مجي حكي تشوف اريد تشوف تربو يعني في اول يك تدرس مين فان رقا يعني قال لك خوش دركتي قول مستوانه اول يك تدرس مين بس براستي كيف عم جناها نانو كيف عم جلو حيوانات كيف عم الوان جرنقارنا جرنقار كيف عم جناها رصاص از بيتر كيف عم جرتي ولو وبورتري صدمتي والله صدمجي اجي نقيام في نقياتي برسباوي لا نقيام برسباوي بس لو كيف عمج رصاص وبورتري او نها بورتري قلت تشي ديكجي روي مروفاي هاري بيتنا روي مروفاي وبتايبتي جي اف هنر مندي دسترينا جبر يعني كيف عمج هنر بشكل عام بشكل جشتيتي اجا افيلو دسترين يعني او يعني بدك بيجا خو تنبور خو ساز خو از خوازم اجي له صورتك وان برسمين بله اجاني حرد هنر ناس كيف بيجمان حرد هنرن وجهه كده كوم دبن اري ازواجي برسكي وكي داوي بيج هنرمندي هري بيتري كنت شوان حزدك كينا هنرمندي بيتر سريد جوان حاجه هري بيتر جي حزدك اوجي رسماندي بله و يعني بشكل عام هنرمندي كرد كيف هنرمندي كرد هبقى فاهم جرتي بله يعني ما مرات ومحمد شيخ وشخاء وماي ميويش برسمي ياك هي بري زود رسمادي ولو بتشوفك زود كل كي زود رسمادي بري 3 صار 4 صار جاميغا خوشكتر ومستر بس ياك مستر هيك وما مرات كيف عم ميويش جرتي احمد كاج شخو هي او جي كردي بس استراني مني كردي بتشكي كامل ياك تاني بقى ديتي ميك تاني ديتي بس زاد بكامل اري وبشكل يشتي كيف عم شنو نرمد كرد بشكل عام بله بيجومان جبوتا جيت بيجم هروهر سركفتن جبونا تشتي قوتا ديكا ام بچن جم شيار فسترانا كي قوداري بكن باشي بشتي بيسترانا هاني هناك برسي خوا ام شيار شيدك كرم بك من دل خانه داد استدم نیرو دیگرم کتم شباتم از غم بارمش بردیناتم شبونا بارامن روش بونایتم خوازی من دل خانه داد استدم شبونا پارامن روش بونایتر خوازی من دل خانه داد استدم بردینم عمر در باسکر خش من حسنت کر برین غدار هر تم از دیگرین مهر و جو سالا خوازی من دل خانه داد استدم هر استم گیریم روش مهو سالا خوازی من دل خانه داد استدم ایرو دیگر
خوازی من دل خانه دا دستتن شبونا پارا من روش بونایتن خوازی من دل خانه دا دستتن بگومان دستی تصاغبه و دنگی هر و هر لدنیبه شیار ام جهنه کی پرسن وکی یه سوار شته بکن لی پرسه سوار هری بهتر سر وینه خیزیه بون یه تر سر بشه هنرینه هنرمند هری بهتر یه کو باندورا ویر سر جیان و دنگی تهبو اموی ناس بکن هنرمرد يعني قال لك كيف جي هاتو من استراني ويقوتن راستي سعيد يوسف محمد شيخ ويا وماما أرارات هوزان دينو ديارة كاوايا وجواب بيدا حمينة يعني شما هنرمند جن جنجي هنا راستا اما يعني بيهتريقو كيف ما جوارتي موزيكا والي خس استراني واقف يعني تدنگی وان نزیکی دنگ خودیت و موزیکا وان نزیکی حس کردن و هستی خودیت استراني وا وقوتني وا اها او ناقوتن بله از وکی دنجیش تناس بکم شیار نها 12-13 سال تگریدای هنری بو بگومان جدر وی هنرمنده کو بلکی به پیشنگ دی جیان هر انسانی ده هن جی کسایت مالباطی هوال جواکه پشگری و پیشنگ تیش کی درش ترهات راستي وقم جوارا قوتي كاري هنري ازيالك هناكم يعني مثلا بحساب دعم كي اريد دعماء معنوي راستا قال لك انا هوالن مالباتا مالباتي مدى قال لك انا دسترينن يعني و اختي قوم الجم هبلي تخنا هوالي خو من از الحفلات يتخم الحديقات درا يعني ملت برا ومعنويات قال لك يخرط به سيرفينا يعني بله يعني لجور راستي كسايت يكو مبخوجي وان كرنمي فاندريا برنامج رجواش كردستان مبالغ خداي مالباتا برزنجي جواني وان نفشنو برج هنري حزدكن لي خودي دردكفن يعني افتشتكي راستي بالكيشة وجهه كيف خشيه اذا ما كوم روف دبينا مالباتي يعني جواني مالباتكي لهنرا خو خودي دردكفن دبكو ميناك از بيجم ابي وان كالكي وان دايكي وان دابيري وان جهنري حزدكن وهرتم تم داني سر زمان او جي لي خودي دركتن ايرو دريا برنامج وحر دوري كيش دردكفن هم ستران هم جي آوازي خود بيجن جمال باتا تجي كسايتين ولو دالي هنري دا بچكي نافداره يعني ام بكن نكنت مش بوچر جو بچكي نافداره جبر يعني هنرا كردي حرتم تم راستي زختي دهات درفتنا وجو ببن نافدارني جيهاني جمال باتا تهاني قالوا مالبات بخو ام جاليه خاله واماده بقشتي كوما براتي هي او شوان و زيرين وشيروان هي او نهال المانيا انا بري الفربون او خوش لي دخن وجانوجي هي جانو برزنجي اوجي بلي او خوين ميفاني من اري راست اوجي كرامي ميا اوجي لي دخي ويعني حسكرنامج موزيكي را كفنا داليه كالكي مواديا اميمه يعني هن سعيد يوسف ومحمد شيخ واد هات نجموا راستي وبخلي دخست ومجي واقرت يعني جبري خو جامي خو جوانا بله باورد كم جانو بيترج جوان حاجه حزدكنا راست ستراني يقل كده بيجن وقتا قبو ميفان جي من جير قوت مقو يعني راستي مروف للتنانا يعني كسايتا تنبين تاني دنقو داري بك مروف دبيجي اف دنك برنزيكي دنجي جوان حاجوية سلافي خو جيرتشينم بيقومان بو ميفاني ما بهبين كجارة كي ديجي راستي بميفان وهرو هرهونجي ببن ميفان تشتين هي سركفتي هون جيانا خود بكن ام بشري دوسيا خو تماشا بكن باشي لو بگرن دبه تمام شخابينا ريما دوسيا ميا چيروكن زاروك آماده كام بچن لويجي تماشا بكن دنباش تماشاوان هجا
هم بمينن بخير وخشيده. بینەرێ ماش خوا ئەم جی دۆسیا خۆشی بەگەریان هەمجارە خوا میوانێ خۆران بەردەوام بکەن دووبارە وەرم جومە سوارە زوێشتە بپرسم نەهاتت نەما ئاخافتن نرخاندنی خۆدانی سەر زمان دەگوت دە هەر پۆرترەیەکە یان ژی تابلۆیەکی گوتە دەرەسمینە وێنە خێزییا وێ دەکە بێتر هونەرمەند باڵاتە دەکشینە کۆتە ڕوێوی هۆرگولیە ڕوێوی نیشان بدەیت ڕیا وێ تابلۆیان ئەها از برسا من دوی دریدیا میناک وان ساعتین کدما تدرباز دکر سر رسم کرنا یان جوینه خز کرنا و پورتریا هانه ده ساعتین چوا درباز دبه حتی چه آسته تدخوازه حس کرنا خوشوی هنرمندی دریا و تابلویا هانه ده نشان بده. براستی وقت بیشی مشترکات انه کیف همش همه هنرمندی کردی. به وبتايبت ايك دستري والساجد. شخواش بويجي يعني دما مثلا جزيكي جوان درسمين بيج ميناك جوان حاجو ازبم سر يوتيوبي واستراني يعني استراني بيدخم اسبيرجي درسمين الزولة قديم مثلا بشتي ما خلاص كر او رسمي اخوان از شوم يكيد الرسومات مثلا بيج ما مهارات الرسومات دي يعني جيكي دين المهم اويس بيدرسمينم از استراني جهدارتكم ولو از بيتر تبحث كرن از بحث كريت ترسمين يعني بله وبراني جاراجي مثلا وقت ما قلت يعني جاراجي از بشكل درسمين جاراجي يعني دم دريش درواستن مثلا يعني سي 4 ساعات اي فاري جاراجي بشي دوازده وبيدس بلشم حسب سبرام ليور دي وقت ما قلت استرانا فيت خم اي هنرمندي درسمين واز دسويت كم حتى جا ساكن بله تجاري جرب عندي ميناكس بيجم وينيه يه هنرمندك تشيك بيجوت الاستراني جوداري بك وينيه كي جوت تشيك كريه نقطة الاستراني جوداري كريه تجرب عندي مجرب عندي بس ناقش كي جاني خوشك بو هدي أشخاص بيجي وين خالة هاني إذا خالك اشتري بيجم كرم مثلا أنا قصد رسمينه از نسر ونمس خلاص كم راد مسر خوان نا جاري بشكو رسمينه يعني وقت قال كي دخل مرة تقريبا شو قيسة واخد دخوة؟ يعني حر لو حاج مثلا مزمون أوي تشلد بين جيدة تقريبا وقع جون حاجة ولو بازر روش هذا جبر يعني از خوندني جيتكم دبر ويش عقيم تخوند ويعني وقت يفالبونا خد اسمي وجانا جيجي يعني سبرا ملوني ناي وجانا جيجي دم مدريش بس يعني كساعات دورة بازر ساعات تقريبا بس يعني متقطع نسلها بازر ساعات بله شخوا متخصص بيجيم وي برسباتا مروف جوي خوا بشتي بكيه وي هنرمندي هاني ويطابلو سريسه دي سد لغورد لتا دركبيان ميناكس بيجم جارنا هقرت نستراني جوداري بك نوي بين بيرا خوا تنيت وين يتشي كي جاني هري بيت خوش درد كذا اكيد اجي اختي قستاني يبي تخمون ديك هدارتكم وباخ اشترت كافي بس يعني جارنا جي مثلا زهرم يك قاعد يعني نقش او جارنا مثلا زهرم شغل يك قاعد بسمع بس انه يعني يقولوا كالقشي الاوي نسمع حطاس خلاصكم منو نوي تتربي بس يعني جارنا جي مثلا اوي قدكم درم يك قاعد بله سوارس برسكي ديجي غريداي في تابلويات بكم بخوا دايكك كينا هنرمنده نا هنرمند دايكك بورتريها نغريداي هنري بجشتيه دايكك اجمر بحساوي بك تتشاوى ابوينا دي تتشما خوست في بينا هان تايبت شيك ابوينا جبو بشنغا اجني حشتي اداري بريد صاله الچاند هنر باجر عمودي هو شغله شيبو جا يعني ما مستعم قول بتشتك انه غريداي جنيب تشتكي غريداي جنيب يعني ازغريام ابس رديت بيره او جيجن يعني طبعا بس او صورتي هانيجي دقي الفيديو مرسومه عندنا تتنبون جا مش باخوا ولو وك اي كرداي ودقي كردان مش باخوا شكر ولو تابليك شنو شبو يعني بيشنجي هو شغله بيشنجي عرضه بله دفي تابليه هاني دقل لك هورغولي تفاصيل هنا عليه خيزين السروي فيدايكا هان هم لدستي وي همجي دچاوي ويدا قيسه ايشو كسرجي بيغمان تريشان دايه وكي تقول دايكك نكرده
دبكونا كرد بلكي كرد بيجي يعني ام تيروكا وين صورت ازلي قريان مديت درخست بلي بلكي كرد اما هجرنا كرد بيجي سواء ويكر كرد تو يكر كرد داخل سروي ويتشكر وقتها امبري داس برنامجك جي تقول نكرد بجيم ويكر كرد بس بعمود كيبيت شو عمود كيبيت شو بلي داس تصاف قلت لك شكر راستي تشتكي برخوش دما كومروف هر دوي كاري غومرو دكه مرو اصلو تكوكا خوتي مري راست بدنا مرو كردواريا خوتي مري راست انا انها قال لك كفالم هنا اوجد رسمين لي وهر يكي برسمين نجي فان باجارقشي ونكس وناس دكه يكي مثلا لعبه ايه بطبيليز بيوان برسمين يعني تشتي ايج باك اخو نارسمين يعني با هنرمندا ونارسمين تشتي كل نارسمين ام براستي بري شغله سال كي دوا ما مستاك مبناوي محمد سعد مصطفى خوجلشين وي اف قوت جمر قوت تشاندا خو نرسمينه اتنرسام تنفناني جواك اخوي يجا براستي يعني قوت ناوي كت سليم ومش يجي اولد وانا درسمادن يعني قوت ناوي جي راست بلي نظام هجر درفتها بمسرانا كي دنيا شيار قداري بكن دبه امسرانا قداري بكن لهيجي برسيمة برهم جتر وجتر جي هنا هيجي برسيمة هنا ام قداري بكرمك دوباره سپاسیاتتکن دسته تجی صعبه گمان شیار از وی پرسش تبکم نها سوار نوان رخاندن خودانی سر زمان دما دست بکی دست به پیشه خو موهبه خویا و نخیزی رسمی کر وکی شیرتا دست بکی لها تکرن او کو لاصل خو ولکو کا خو خودی درکوا ولگوری و کارو خباتی خو بک افتشتهانه جی سوار نوا کارو خباتی خود که حتی چه آسته وکی ام بین سر زمان اف شیرت باندور لتجی کر کو شیار جی بهتر لدنگ آواز گوتن هنرمندن ین کردی خودی درکف
راست من دستبگی دا یعنی وقتا گمراشته سازی مخاد علمات اول استرانا گمله خست یا سر شهید سرحاد بو و دست بکرنا گم دست بکرجی از ناو کاری حوالا دبوم شارو واچتا یعنی هلبت يعني زي va strane civakî bêjim û ê hunermerdê Kurd یه شورشگری şoreşgerî xwe ê şoreşgerî ew ê destpêkê ne lano stranê evîn evîna wa yani ya yepekê û yepejê mijwara diyar dikin û çê tiştek çê dibe mesela li millet ra ew bajarê me li Qamişlo wê li Kûbê em dixwazin strana serê çêkin û bela bikin û wek te gotî jî yani kes mesela şîret ûlol min nekirin ez bixwe vara bûm va tiştan û stranê Kurdî ê civaka xwe bêjim û ê şoreşê bêjim şoreşgerî bixwe ev tişt serxist. بله میناکە کدنجی یانجی پرسێکی دیێز بکەم شیار حتا چه ئاستێ باندۆریە ڕەوشە هەیی یا ڕۆژاوای کوردستانê حتا çi astê bandoriya wê teesîra wê li ser hunera te kir yanî tu bikineke Rojavayê Kurdistanê pir tişt hene cihê kêfxweşiyê ne pir tişt hene li beramberî wê jî cihê xemgîniyê ye deverên dagirkirî hene şerûpevçûn heye komkujî hene li kêleka wê destkeftî heye azadî heye kêfxweşî heye û her wekî din heta çi astê ev her du mil bandor li hunera te kir û hunera te jî li her du milên yan jî tiştê li Rojavayê Kurdistanê xwedî derket. Min eger ser stranê mesela ez bêjim ez gelekî dixwazim ser şoreşgerî bê yani helbet zehmetî heye wekî te gotî ev tiştê dibe li Rojava çiqa em dixwazin dengê xwe û awazê xwe stranê xwe bigihêrin her derî ji ber şehîda ser şehîda derdixin û ser çê tiştekî got çê dibe ji Rojava zehmetiye goyek dikşênê çi ye hezkirinayekî ji tiştekî rê ye û hezkirinayekî jê re hebe yek bixwazê bi pêş xê û dengê xwe awaza xwe tiştekî wilo hemî tişt sehelet dibe. Bêguman. Caran jî mirov dikare wê jî teqez bike heger ku ciwanên vî nifşî û taybet zarokên şoreşê ji ber yanî ji nifşê notî wê de tê gotin ew bi xwe zarokên vê şoreşa hanê ne ji ber hemû êş û azarê xwe hemû xewn û xeyalê xwe mixabin ji sedema şoreşê wilo derbas bû xwendina xwe temam nekirin û her wekî din lê pêre pêre jî geleke xewnê wan diriya şoreşê de bi serketin ew ku zimanê wan bi pêş ket azadiya wan hate bi destxistin fikr û ramanê xwe bi rengekî azad dibêjin awaz û hunera xwe û wênexêziya xwe îroro birêbazekî pir xweş diriya şoreşê de nîşan didin yanî derfetên xwe yê pir mezin û deriyên yên bironî li pêşiya wan vekirin lê li kêleka wê jî dibe ku hinek tiştê wan wilo hatin derbas kirin lê li kêleka wê û cihê kêfxweşiyê ku îro em dibînin di bernameyê me de kesê gopejdar dibin zarokên vê şoreşa hanê ne û lê jî xwedî derketin û tiştekî pir xweş jî nîşan didin. Em biçin dosya xwe dubare temaşe bikin paşê bêguman ez li we vedgerim hîn jî li stran û hîn jî li axaftina jî guhdarî dikin. Bînerê me ji xwe di nava hefteyekê de li ser torê medya civakî hin mijar belav dibin kadriya dosya me ya medya dijîtal em binerin çi hatiye belav kirin. Divê dosyayê de mijarên ku vê hefteyê de li ser torên medya civakî têne weşandin mejwara amade kiriye. Mijara ku mejwara amade kiriye, mijareke xemgîn ji bo huner û awaza Kurdî ye. Ku di dîroka 12 meha niha 2023 yek ji hunermendên Kurd jiyana xwe ji dest da ku di hemû cîhanê de bi deng û awazên xwe û bi hestên xwe yê hunerî digîhan dilê her kesî di dema guhdarkirinê de ew hunermendekî bi nav û hezkiriyê dilê gelê xwe bû ew hunermend bêtocan e. Hunermend bêtocan ji ber ku demeke dirêj bi nexweşiya penceşêrê bû
û derawşeke dijwar de jiyan dikir. Di dîroka 12 mehan niha 2023 li nexweşxaneya Swêdê çû ser dilovaniya Xwedê. Ji bo vê mijarê, jiyan di malpera xwe ya Twitterê de wiha nîvisandiye. Agir ketiye dilê min, xewna keve çavê min. Zerê botan jî di malpera xwe ya Twitterê de bi straneke bêtocan di malpera xwe de parvekiriye. Ez digerim li vê dinê sebra dilê xwe nabînim. Ka delala min bidin min bi tiştan nexapînim. Geh dikevim gera dibim, ez pêşiya xwe nabînim. Maksûd Konyar jî di malpera xwe de wiha parvekiriye. Hunermendê zana û mezin, bêtocan, rehma Xwedê li te be, mekanê te bihişt be. Peyal jî wiha nîvisandiye. Em bi deng û rihê te em gelek dilxweşin, cihê te bihişt be hunermendê nemir. Arjîn jî di malpera xwe ya Twitterê de wiha nîvisandiye. Textek çêkin ji hewayê, şibak lêdin ji qesayê, horî bînin ji wê dinyayê, dîsa sebra min bê tenayê, cihê te bihişt be mamoste. Baran jî di Twitterê xwe de wiha nîvisandiye. Cihê te bihişt be hunermendê hêja, her tişt vire dinya fanî. Aram jî bi van gotinan di Twitterê xwe de wiha parvekiriye. Rihate li bihiştê şad be hunermendê mezin. Nurullah Dunemez di malpera xwe ya Twitterê de bi xemgînî wiha nîvisandiye. Berê me bi dengê bêtocan, xem dikşand û bi stranê wî guh didan xemgînî û evîna xwe, bila cihê te bihişt be. Ciwan Hacû jî di malpera xwe ya Twitterê de bi van gotinan wiha parvekiriye. Hunermendê Kurdiyê mezin bêtocan, wê hertim di dilê me de be. بینەرê me ji xwe dubare ji dosya xwevegeriya niha şiyar şmer stranekê dî jî amade kiriye vê guman em bi hev re li vê guhdarî bikin. غزلك ديت نافقولا دمشيا جارك من زبري جيقارا محليا من غزلك ديت نافقولا دمشيا جارك من زبري جيقارا محليا عاقل سرم چو که من هجیان عقل غزالی خواست کام بندیتوان عاقل سرم چو که من هجیان عقل غزالی خواست کام بندیتوان
بجا غزالی افچه حال جزایا مشتحس کری بو حیا پرخت هیا بجا غزالی افحال چه جزایا مشتحس کری بو حیا پرخت هیا دردو کلین ته پارام مایا آخل غزالین افچی جفایا دردو کلین ته پارام مایا آخل غزالین افچی جفایا دردم گیران کیر من عورین تاری برسلی بدان جمن بوی تالی دردم گیران کیر من عورین تاری برسلی بدان جمن ناتالی دپوریم سپیکر دو یا عمری میانی اثر تمری متونی زانی دپوریم سپیکر دو یا عمری میانی اثر تمری متونی زانی قالك سباس شيار جبو بيسترانكو تجمر اني سر زمان ودسي تجبو ناوي صاغبه اما ورن جمتا سوار ازويشتا ببرسم جار جارنان وين خيزي دبكو زحمتيه ويهنا نولو يا بالي راس حرتج زحمتيه ويها كار هنر خواندن جيان زحمتيه وي هرو هرجي بكمان هيا ازنكي زحمتيه وي واستنجيه ويش تناس بكم ئاستەنگی خێزکردنی هێرسم بڕاستی ینی گەلێک جاران ئەز ئامورێ ئێگۆست خوازم ئەس پێدا ناکەم گەلێک تشت هەنە مەسەن لڤر نوایە لە عامودێ تەنێ لڤر یانی لڤر قام شوژی تنن ئەڤ ئاستەنگینم یعنی تشتێک مرۆت خوازێت دەرفەتێ خێزکردنێ تچاوا دەبینە لە ڕۆژ ئاوا دەرفەتێ وێژی نۆ یعنی دەورەت تنەنە ئانا الجەمە لە عامودێ دەورەت تنن ونا بيشنجه هنا إنه مثلا مرو بشداري وام به يك هي الصالة جار كتنة يعني تيجي آجنية ليش بشتي ما يعني أسيد بشدار بون بريد الصالة بشتي بيجو بس ديفيجن تنيب يعني إيه بشداري به ديفيجن تنيب إيش بوي جايزين كانوا بشدار بهم وتبيشنجه هي وقت يعني تقدر فتنن الجمل عمودي بتايبت والبرقام شو جيم بيستي يعني هي نها لقام شلو هي بيشانجه قال كي تيل دار خستن نافندا محمد شيخ وجي بيجومان تيل دار خستن اري راست دبكو انا بيستيه مناك اري بس كيم من بيجومان يعني امجي حرت متوم ويد بيجن بيشانجه نتني يوين خيزيه يه برتوكا يه نيفيسكارا يه هلبستفانا يه هنرمندا يعني ابا بيجومان هرتموتن بيجكي كيماسيه وهنا كيمبوند ويدا هيا ليد آلي باجاري قام شلو تجاري تنا برسيه وتدوي من ليد يعني بجدار برسا بجدار انه بيشنجه كا هي تنية اجي بجدار انا اجل عمودي مثلا يعني زحمتيه ريب دبكوها بنا يعني براسي من برس نكري اكيد انه مثلا هي تنية بس دبيجم انه هبجي مثلا يعني ايه نافن ديبن يعني او وايه خب انت ناسكت دبي اجي يعني ازوار الجو مابم حتى مثلا اجي كارمز بجدار اجبولهم برسنكري يعني براستي بله يعني بهيفين دبيش روجيت برسبكه وام تجي دبيشان جهنيين قشتي مازن ببينن قال سباس سوارس برسكي ديجي بكم يعني من جشيار جي برسي نافا مال باطا تدا
هەنێک کەسایەتێش وێنە خێزیە حەز دکن باندۆریە وان لەسەرتەها بوو پێشەنگ بوون ژیانەتەدا بري هي ابيم هي نافي اكرم بكر سلافي خوجت شينم او جي بشوكنا خو درسمين وانا جاي اسك قالكي خورت وين خيزيتك بێگومان سلاوێ مە ژبۆناوی هەیە گەلێکی سپاس سوار ئەز بێ پرسێشتە بکەم دەدی هەر کەسێک گۆ وێنە خێزیە دکە ئەزمی ناکە سەرخۆ بێژم ئەز بێژم کات نکارم چێک ئەرێ بڕاستی وێکی ببینە ینی هەواڵێن بیا مروێن بیا ژمالباتێ کاتم نارسمینە کات لایم نارسمینە وێسرەتیش بەر بشتین کابرسمین ايش دبي خمناك مشكله خمناك مشكله ناس كسي تشيناك بسكار قال لك فرن يعني ياما كيم دبين يعني هبالن ما دبي ياما زوك فلان كسم كام برسمي تشما مدرسمي براستي يعني قال لك مثلا دربي هنرمندا نا بري وقتين دس فكر بري 6 سال تقريبا وقت يقولوا خاصنا ندخل بيش بخيم يعني تدي مش شو يدرس مان بس بري 6 سال يقولوا مدرفه داخل وز بيتر برسمين ملايم تكاخو تشيكر خالتك خوت رسمان بشتي ويجا قال لك مرشان جو كامل برسمين بشتي مسكنات مو ازج جور كيف اخوش خل برسمين از بخو لازم زمان برسمين بس كسك وقت نما رسمات تاني هنر ايه هنرمند و بيرهان وشند يعني خسكرني من دجي هنا ايه كيفنن سودان اوجي قال لك انه يعني خزاوان برسمان جدو اوجي برصاص طبعا نبلوان وقال لك لو حاتي يقولوا هنا جيمن يعني يقولوا وقت سكيت شات او جي برهن ناخوام كارم بيجن سوار كيفاوي جنة كاربي ويتشيك نو كيفاوي جن كاربي لا فرن اقشتي بيجن كمان برسمين ويسرت بشينه يا الاي خوبشينه اي خوبشين كمان برسمين يعني كارم بيجن وكي زختك يانجي في الشارك ضغطك لسرت دبي مليده يعني تخوازر راح تكي جان شاغه تخوست تتشيك يعني مشكله جانا جي هنا كله يعني مرو اصرارك الا كان برسمي الا كان برسمي جايز بزور خوجوان درافيني مثلا تمام ان شاء الله بهنا افره ام حركه سيرون سوار يعني انا كانت تمكنك خلص انا شيار امكارن قول جمع بمينه حتى ايفاري لازم اجمر سترانا بيجي يعني مروف طيبه منديه والاذى حزدك ببينه برهما ببينه وهي ببهيز الشعبي ويتشتكي خشك ببينه حركه سولويه براستي انا مكسن نرسم انا جاي ولو تدي مقود اول شيء بدور او جي زود يعني اختي من التسويق بس ان شاء الله قدامي بيش ده خورت بون بلكي حباكي برسمي بلكي تاكدناك هذا قصدناك بلكي كان بتشن لسرانك ديجي قداري بكن تشدبه تحاضره تمام حاضر كرمك شکی بونات بوی بلا سریمن من بس دل برده وربام دیوه که گلکی بوی دل من هر دو ازمان من تویرون یا چاوی من خوشکی بونات بوی بلا سریمن دل برد وربام دل بر آمینی دل بر دینامنی دل بر آمینی دل بر دینامنی
بس دلبر دور بام دلبری دلبر دلبر آمینی دلبری دلبر دینامنی دلبری دلبر دلبر آمینی دلبری دلبر دینامنی دیدنک ته جایا همو جیهانه سنگات دیننج گلن گوهاری دیدن تخاد خیج بر چاقی من بس دلبر دور بامن دلبری دلبر دلبر آمینی دلبری دلبر دینامنی دلبری دلبر دلبر آمینی دلبری دلبر دینامنی سپاسیاتكم شیار لسر وی موزیکا خوش و ستران خوش گوته مرپار بکر ام بچن دوسیا خوی دیش تماشا بکن باشی اخاف نوی دای بگومان ام بهفر گوهدارید کن بینری مش خواه حوالی ما دوسیامه یا چاند آماده کرنه دوسیامه چاند جی ج فستیوالا یا برچم یا دیامی کل باجار کوبانی هات بوله دار خستن جوی داری حوالی مجمر آماده کرنه کام بچن لویجی تماشا بکن راستم زین هر چوب رو
بینەرێ مەش خوا ئەم ji dosya xwe jî vegeriyan axaftina dawiya mêvanê xwe jî em hev re guhdarî bikin şiyar te bixwaz herî dawî nameyek te hebe bankek te hebe spasiyek te hebe kerem bikin. Sağ ol bê. Tiştê gözbêjim ji her kesî gotxwazê xwe pêş bixe kan hunermend bê yani çima wî heve bê yani kesê got deam dikin kêm in yani hêvî ne got dama gelekî çêbên ha li navenda Mihemed Şêxo rastî me derzê temborê didana pilava û wana bes tiştê wakî gelekî kêm bûn yani çawa bêjim te ê got ser wa disekinê bi xwe ji vî karî fêm nakin gelek jê ji ber wê nakê her kesê gotbixwazê xwe pêş bixe gelek deam tune ew tiştekî wilo hêvî me ev tiştê hana زیده بی و سلاوی من جواره حمیکا هره و سلاوی من آلان رهه و حواله کی گله کی دلاله ایزا ورکش داتن دیسا ما گوت مقابله دسپی که الجمعی بو يعني تجاریز در نکد بو يعني الجمعینا از یا اولی در کتم و پیشت کردم یا دو الجمعیه و سپاسیا و حمیات گله کی سپاسیا تجدید کن سوار تجيب خاصري داوي تشتكي بيجه كرم بك سپاس دەستپێکێ سوپاسیاوت کەم پاسیا ستێکتیویت کەم بوون میێوانەوە ئیرۆ و سوپاسیا ئالان عاتێتکنەوژی هەواڵێ مەی گەلێک سپاس بوو بێگومان ئەمجی سپاسیاتی جوۆ پێشداریاوەش بەرنامەیانەرە هەرو هەر سەرکەفتنێ ژوەر دخوازن گەلێکی سپاس بینەرێ me بێگومان سپاسیاوت کەن و کۆوەبخۆشی حتا vêkeliya halê li me temaşe kir ji bo nawet bêjin hûn her şad û bextewar bin.
Thank you.